इमाम हुसैनिन सुखन मदीन पेट करबला ताम सुबहुक गाश। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम येल मक्क पेट कोफस कुन ٲسۍ नेरान वति मज वٲتۍ تِم أکِس جایہِ یَتھ زن شکوٗک ناو اوس۔ اَتھ جایہِ سمکھیو تِمن اکھ شخص یُس زن کوہ پٮ۪ٹھ اوس یِوان۔ أمۍ شخصن لوگ امام علیہ السلامس ونُن زِ یبنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عراقٕکۍ لوٗکھ چھِ تۄہہِ خلاف مُتحد گٔمٕتۍ تہٕ ارادٕ چھُ کوٚرمُت زِ تۄہہِ سۭتۍ کرن جنگ۔ امام حسین علیہ السلام چھُ تٔمِس یِتھ کٔنۍ جواب دِوان: إن الأمر لله يفعل ما يشاء وربنا تبارك وتعالى هو كل يوم في شأن. خۄداے سُنٛد حُکم چھُ پرٛٮ۪تھ جایہِ پٮ۪ٹھ حٲکِم، سُہ یہِ کینٛہہ ساتہٕ یژھان چھُ تتھ چھُ انجام دِوان۔ تتھ چھُ پرٛٮ۪تھ دۄہس تہٕ پرٛٮ۪تھ زمانس مُتعلق اکھ نوٚو ارادٕ تہٕ اکھ نوٚو منصوٗبہٕ آسان۔ امام علیہ السلام یہِ فرمٲوِتھ چھِ یِم شعر پننہِ زبانہِ پٮ۪ٹھ پھِران: فإن تكن الدنيا تعد نفيسة فإن الثواب الله أعلى وأنبل، وإن تكن الأموال للترك جمعها فما بال متروك به المرء يبخل، وإن تكن الأرزاق قسما مقسما فقلة حرص المرء في الكسب أجمل، وإن تكن الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، عليكم سلام الله يا آل أحمد فإني أراني عنكم سوف أرحل. اگر زن کینٛژن ہٕنٛزن نظرن منٛز دُنیا سٮ۪ٹھاہ مول چھُ، اما سۄ جاے ییٚتہِ زن خۄداین پننٮ۪ن صالح بندن جزا عطا کوٚر تمیُک مول چھُ سٮ۪ٹھاہ تھوٚد۔ لوٗکھ یہِ کینٛژھا مال و دولت جمع کرن ٲخٕر کار چھِ تمِچ اَتھٕ چھلٕنۍ، لہذا پزِ نہٕ یِتھِ مالہٕ باپتھ بخُل کرُن۔ اگر زن روزی تہٕ دولت گۄڈے مُقدرس لیکھنہٕ آیہِ تہٕ تقسیٖم تہِ آیہِ کرنہٕ، تیٚلہِ پزِ نہٕ یہِ روزی تہٕ دولت حٲصِل کرنس منٛز طمع تہٕ لالٕچ ورتاوٕنۍ۔ اگر زن یِم سٲنۍ بدن مرگہٕ باپتھ آیہِ خلق کرنہٕ، کوتاہ اصل گٔیو زِ خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛزٕے گژھن مارٕ۔ درود ٲسِن تۄہہِ پٮ۪ٹھ اے آلِ احمد، ان قریب سپدِ تۄہہِ نِش وِدا۔ صبحُک گاش۔